Perché lei sta vedendo l'ospedale, però sta To je pa stvari. Da bo zanimalo, pa se bom še oglasil, prebral, ker sem ga, da bi se usedla v miru, pa pomenila o tem, kaj ste napisali. Pa sem preletel par strani, pa ne bi zdaj rekel, da Si prav, kaj je vedno? videl. Si videla pa zdaj? Videl, ja.